2010. godine urađen je urbanistički projekat naselja, na osnovu kojeg smo mi kupili stanove. On je sadržao sve prateće objekte za normalan, miran i nesmetan život stanovnika. 2 škole, 2 vrtića, veliki multifunkcionalni poslovno-komercijalni objekat sa tržnim centrom, domom zdravlja, pijacom, bioskopom i ostalim sadržajima. 2013. godine, posle prodaje većine stanova, Građevinska direkcija Srbije samoinicijativno odustaje od velikog komercijalnog objekta i na njegovom mestu planira da gradi benzinsku stanicu sa pretakalištem za tečni naftni gas. Mi smo se naravno odmah organizovali, napravili protest protiv izgradnje ovog štetnog objekta i podržao nas je tadašnji resorni ministar Velimir Ilić, koji je doneo odluku da se pumpa neće graditi jer je stanari ne žele u svom naselju. Međutim, njegovom smenom, Građevinska direkcija Srbije ponovo donosi sramnu odluku o izgradnji pumpe uz podršku Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture. Dobili su građevinsku dozvolu, bez obzira što zakonske procedure pri izradi urbanističkog projekta komercijalnih sadržaja na lokaciji naselja Stepa Stepanović nisu ispoštovane, te je sama izgradnja benzinske stanice sa pretakalištem za tečni naftni gas nezakonita. Do sada su raspisali 5 tendera za prodaju pumpe, a po raspisivanju 6. tendera iza kulisa su se dogovorili sa NIS-om da sagrade pumpu, a zatim da je njima daju zakup. Pre nešto više od mesec dana počeli su sa protivzakonitom izgradnjom pumpe srama u našem naselju. Mi smo se spontano okupljali svakog dana da izrazimo protest protiv izgradnje ovog sramnog objekta, a zatim je Građevinska direkcija Srbije donela odluku o privremenom odustajanju od gradnje dok ne postigne dogovor sa stanarima. I pre 2 dana, u četvrtak, 2. marta, predstavnici stanara su imali sastanak u Građevinskoj direkciji Srbije i to sa direktorom Nebojšom Kurmanom. Međutim, taj sastanak je bio čista farsa, dijalog nije postojao, već samo monolog direktora Građevinske direkcije Srbije, gde je on rekao da će oni nastaviti da grade pumpu ukoliko mi, stanari, ne nađemo investitora u roku od par meseci. Pročitat ću vam samo deo saopštenja koje je Građevinska direkcija Srbije objavila posle ovog sastanka, gde navodi da je Građevinska direkcija Srbije pokušala još jednom da čuje od stanara razloge zbog kojih mi ne želimo pumpu, iako je ona u svemu u skladu sa postojećim zakonskim propisima. Baš tim povodom, koliko je u skladu sa zakonskim propisima, ja bih zamolila našu dragu komšinicu Biljanu Savić, koja je inače član delegacije ovog sastanka, da nam ukaže na nepravilnosti u vezi izgradnje pumpe srama. Biljana, Hvala, zahvaljujem se moje dragi komšinici Leji i pre svega vas pozdravljam što ste u ovolikom broju došli na naše protestno okupljanje. Ja ću održati onaj dosadniji deo govora da vam ukažem zašto je ova pumpa protivzakonita. Pre svega, obećali su nam da ćemo živeti u mirnom naselju. To mirno naselje smešteno je između 2 magistralne saobraćajnice. Jedna je Kumodraška ulica, druga tek treba da se gradi, to je spoljna magistralna tangenta koja će biti paralelna sa našom sa dvojkama i kod zgrade Zelene će preći Kumodrašku ulicu i uliće se direktno u ulicu Braće Jerković. Magistralne saobraćajnice su saobraćajnice koje su glavni pravci ulaska i izlaska u grad, znači ulaska sa autoputa. Iz tog razloga je Građevinskoj direkciji Srbije cilj da gradi benzinsku pumpu jer će to biti velika finansijska dobit za nju. A kako je protivzakonita? Tako što je naše naselje, odnosno urbanistički projekat našeg naselja, napravljen na osnovu generalnog urbanističkog plana Beograda 2021. godine. Tim projektom naše naselje i cela parcela je određena za stanovanje. Ne mogu biti komercijalni sadržaji koji nisu kompatibilni na takvoj parceli. Tim urbanističkim projektom predviđen je na komercijalnoj parceli veliki tržni centar sa domom zdravlja, sa pijacom, sa bioskopima i sa svim sadržajima za normalan život stanovnika. Nikako nije mogla biti urađena pumpa.
planom detaljne regulacije koji nije urađen, menja se namena parcele. Namena parcele naše nije promenjena, ona i dalje ima namenu za stanovanje. Međutim, oni su urbanističkim projektom komercijalnih sadržaja namerno promenili parcelu koja nije utemeljena na zakonu i postavili sadržaj koji nije kompatibilan sa stanovanjem. Uradili su prvu protivzakonitu radnju, tako da je svaka radnja na izgradnji ove pumpne stanice protivzakonita. Direktor Građevinske direkcije Srbije nam je rekao da on želi da izgradi bilo kakav sadržaj na ovoj parceli. Bilo kakav sadržaj može biti samo komercijalni sadržaj koji je u službi stanovanja. Znači može biti tržni centar, mora biti dom zdravlja, može biti bioskop, može biti sportski centar, ali pumpna stanica ne može biti nikako. On kaže da hoće uređenu parcelu. Ako hoće uređenu parcelu, a ništa ne žele da grade, pa neka nam naprave park za decu. Ovaj deo naselja nema ni jedno dečije igralište. Gde će ta deca da se igraju? Neka naprave park ako ne mogu ništa drugo. Drugi problem je saobraćajni problem. Tehnički nije izvodljiva izgradnja pumpe na ovom mestu. Imamo dva ulaza i izlaza u naselje na kojima su projektovane kružne raskrsnice. Kružne raskrsnice, odnosno kružni tokovi, projektovane su da bi se smanjila brzina na ulazima i izlazima iz naselja. Međutim, oni na tom kratkom rastojanju, između dva ulaza i izlaza u naselje, oni postavljaju benzinsku pumpu sa isto tako dva ulaza i izlaza u pumpu, a na sred benzinske pumpe postavljaju, odnosno ostaje autobusko stajalište. Zamislite taj haos saobraćajni. Pri tome, ulazi i izlazi u naselje nisu rešeni. Mi dalje imamo gradilišne ulaze i izlaze u naselje. Zamislite kada bi izgradili pumpu sa ovakvom situacijom. Tu bi bio konstantan saobraćajni kolaps kao što će i da bude ako to dozvolimo. Mi već 4 godine tražimo da se urade, da se izgrade ulazi i izlazi u naselje. Međutim, 4 godine nas varaju. Pre 2 godine poslednji put smo imali uveravanje opštine Voždovac i sekretarijata za saobraćaj da će biti urađena bar semaforizacija. Međutim, do dana današnjeg ni to nije urađeno. Žele da postave pumpu čiji će smrad da se osjeća u celom naselju. Kada smo na to skrenuli pažnju direktoru Građevinske direkcije, on nam je rekao da postoji denivelacija. Kaže, neće smrad da se penje gore. Znači, mi treba da budemo srećni što će smrad otići ka stanovnicima ulice Braće Jerković. Ili možemo lepo da zamolimo smrad, nemojte, molim vas, gospodine smrade, da idete u naše naselje, nego idite dole. Da naša deca to ne osjećaju. U ovom naselju ima preko 1000 dece s vrtićkog uzrasta. To je samo jedan podatak iz ankete koju smo sami napravili. A za tu decu nemamo vrtić. Oni pre svega grade benzinsku pumpu, hoće da grade antene, ali vrtić im nije bitan. Rekli su nam da smo najviše dobili od svih u gradu. Oni su projektovali i izgradili naselje za 13.000 stanovnika. To je veličina jednog grada. Svim stanovnicima su potrebni svi sadržaji. Po zakonu su potrebne 2 škole i 2 vrtića. Protestom smo se izborili za 1 školu i za 1 vrtić. Opet protestom moramo da se borimo i za drugi vrtić i za drugu školu. Ali njima to nije bitno. Njima je bitnija benzinska pumpa sa pretakalištem za tečni naftni gas u centralnom delu naselja. Veličine kakva je velika pumpa na autoputu. Pogledajte naše naselje. Da nema nas stanara koji se brinemo o naselju, ono bi bilo zapušteno.
Imali smo dogovor sa gradskom čistoćom i sa zelenilom da održavaju naše naselje. Gradska čistoća je došla, postavila je kontejnere, podzemni kontejneri su i dalje ostali. Bunili smo se, tražili od gradske vlasti da se podzemni kontejneri zamene. Obiđite naselje, većina podzemnih kontejnera je već propala. Postoji problem sa njima, postoji mogućnost da neko dete upadne u sam kontejner. To nikoga nije briga. Zelenilo nam ne dolazi u naselje osim kad organizujemo neki protest i osim kad dolaze funkcioneri. Šta se dešava sa domom zdravlja? Obećali su nam na ovoj parceli da će biti dom zdravlja površine od 1900 kvadratnih metara. Šta su uradili? Napravili su ambulante u stambenoj zgradi, sve ukupno sa apotekom oko 500 kvadrata. Ta ambulanta radi 3 dana u nedelju u jednoj smeni, a kad su praznici oni spajaju praznike. Šta nam to znači? A država, odnosno naš investitor, Vlada Republike Srbije, na sve to ćuti. Ako građevinska direkcija Srbije ne poštuje želje svojih kupaca, očekujemo od Vlade Republike Srbije kao našeg investitora da poštuje nas kao građane, da poštuje naše želje kao stanara ovog naselja, da poštuje projekat naselja i da poštuje zakone koje je sama donela. Mi nismo potpisali ugovore sa pojedincima, potpisali smo sa institucijom i od te institucije očekujemo da bude ozbiljna i odgovorna prema svojim građanima. Najlepše vam hvala što ste me saslušali. Ja nemam šta više da vam kažem osim da ostanemo svi zajedno na istom putu i da se borimo za pravdu i za istinu, jer jedino tako možemo dobiti ono što smo platili. Hvala Biljana na svim ovim informacijama i na odličnom govoru. Ja bih zamolila i naše komšiju Zorana Božanića, koji je takođe kao drugi član delegacije stanara, da nam se obrati. Poštovane komšije, mi smo pre 2 dana prisustvovali jednom, mogu slobodno tako da kažem, sumraku građevinske direkcije Srbije, gde je pokušana opet iznova i po ko zna koji put manipulacija sa nama stanarima. Izneću samo neke detalje koji nisu bili baš za neku isuviše široku javnost. Direktor Nebojša Šurlan pred nama se hvalio kako je tobože pokušavao da nam izgrađuje nekakve sadržaje, nekakav tu studentski dom se spominjao, privatne klinike, privatne škole, ali kaže, nažalost, ništa nije od toga uspeo da realizuje. Ne znam zašto nije uspeo da realizuje i koji je problem bio, ali se potom pozivao i na našeg predsjednika opštine, istog onog koji je prošli put ovde bio sa nama na ovom protestu, a koji sada ne sme da siđe među građane, nego nas posmatra odozgo. Tu je. Pozivao se na Savića, rekavši kako je i on dovodio nekakve turske investitore da nam grade nekakve sadržaje o kojima nemamo nikakve veze i sa kojima nemamo nikakav kontakt, ali kažu i to im je nekako propalo. Na naša pitanja nije imao odgovor. Upravo ovo što je gospođa Savić govorila, a to je gde je planski osnov, kako će rešiti saobraćajni problem koji evidentno postoji zbog te pumpe. Toga odgovora na ta pitanja nije bilo.
pominju nam turske investitore, pominju nam sadržaje koji zaista nemaju veze sa ovim naseljem. Mi isključivo tražimo poštovanje projekta ovog naselja. To je ono što nam je pokazano i to je ono na čemu moramo insistirati. Kada to izgrade, onda može predsjednik opštine da dovodi turske investitore i kineske investitore i ostale, nećemo imati ništa protiv toga. Ali pre svega mora se pojaviti ono što je projektom predviđeno. Mi smo ovde u jednoj nezahvalnoj situaciji da branimo državu od nje same. Državu koja hoće svoje odluke sama da uruši. Ne može tako. To je vrlo opasna igra. Ne sme doći do zloupotrebe stanara ovog naselja. Oni od nas traže da mi tražimo investitore za njih. Posle toga bi rekli, eto, niste nam našli investitore, mi moramo da gradimo pumpu. Isključivo tražimo ono što su u obavezi da izgrade. Zato ćemo sa ovog protesta poslati nekoliko zaključaka javnosti Srbije. Prvi od njih je da pozivamo predstavnike vlade Republike Srbije, čiji je ovo projekat, da u dogovoru sa stanarima ovog naselja reši sve probleme. Ja bih samo još jednom podsjetio, mada je Biljana o tome već govorila, da smo mi dogovorili rešenje svih naših problema. Ali od tada, kada je ono dogovoreno, do dana današnjeg ništa, ali apsolutno ništa nije ispunjeno. Koliko smo samo sastanaka imali kod istog tog Savića, koji danas ne sme ovde da dođe i da nam se pridruži, koliko smo samo imali dogovora, koliko pregovora, koliko smo sati svog privatnog vremena potrošili da bismo uspeli da napravimo neki boljitak za ovo naselje. Oni su nakon toga krenuli da rade po svome i ne samo to, već su vratili one probleme koje smo 2013. godine već rešili. Jer ponovo podsjećam, odlukom Ministarstva građevine pumpa kao prateći objekat u naselju Stepa Stepanović je ukinuta. Zato pozivamo još jedan puta Vladu Republike Srbije, čiji je ovo zapravo projekat, da se pojavi konačno, da se uozbilji i da pokuša sa nama zajedno da reši sve probleme, a njih je relativno jednostavno rešiti. Nama treba vrtić. To je prvo i osnovno. Nama trebaju i svi ostali sadržaji koji su predviđeni po projektu ovog naselja. Isto tako, moramo poslati jasnu poruku kao građani ovog naselja da ne želimo da učestvujemo u ovoj prljavoj igri građevinske direkcije Srbije. Nemamo nameru da tražimo bilo kakve investitore za njih. Mi smo svoje obaveze prema građevinskoj direkciji ispunili, sada su oni na redu da ispune samo svoje obaveze i ništa više i manje od toga. Drugim rečima, ako su zaustavili, kako kažu, izgradnju pumpe, dok mi ne pronađemo investitore, odmah mi kažemo, mi investitore naći nećemo, tako da možete odmah sutra da počnete da pravite vašu pumpu, a mi ćemo se protiv toga boriti svim raspoloživim legalnim sredstvima. U protivnom, ukoliko i dalje budu razvlačili i govorili kako oni tobože obustavljaju izgradnju pumpe, možemo nedvosmisleno zaključiti da se ovde radi o političkoj, stranačkoj zloupotrebi stanara naselja, odnosno da se zbog izbora privremeno zaustavlja izgradnja. Na to ne smemo nikada pristati. Dakle, vi radite svoje, a mi ćemo raditi svoje, pa će neko od nas pobediti, a ja znam ko će pobediti. Mi ćemo pobediti. Jer sve je na našoj strani i što je paradoks cele ove situacije, mi ovde branimo državu od same sebe. Branimo je da bi oni napadali stranačkim motivisanim akcijama one koji se bore za dobrobit svog okruženja, da bi napadali udruženje stanara. To moramo osuditi svim legalnim raspoloživim sredstvima. Hvala vam najlepše. Hvala i Zoranu. Drage komšinice i komšije, ovim je završen prvi deo protesta.
sada vas pozivamo da, kao što smo najavili, blokiramo Kumodrašku ulicu na 15 minuta, pošto nisam ovde videla pripadnike ni jedne televizije, ali ne znam, tako je, mi smo tu, uspeli smo zajedno da izdejstvujemo i jedan vrtić i jednu školu koju su nam obećali, pa su rekli da je neće biti, uspeli smo mnoge druge stvari, uspećemo i ovo, složni i zajedno, idemo svi! Mjesta za jednog od nas. Visači, bori se, ulica je prazna, ali iz prozora motre na nas. Visači, bori se, uzet ću ti život, ako ostaneš uzimam čast. What a shame.